طبیعت افسونکار فصل بهار نازنین و گلبسر، الهام بخش ایجاد و نیرو بخش راه دانش و معرفت برای گلناره است. گویچه میل شکفتنهایش از نکهت پرفسانه علم و هنر همیشه شهد میگیرد. در ایام شکفتن هاست. برنامه پیروهای امید این نوبت روح سبز و پرگوهر این گل دختر دانش دوست و هنرمند را پیگیری می نماید. گلناره عبدالحمیدزاده، گل دختر نیکبخت و خوشطالع، امثال اختر پرجلو است در دوران استقلالیت. چون پرستوی زیبا و نیکو خصلت با بال توانا در عالم پرفسانه دانش و معرفت پرواز می کند. در جستجوی فروغ معرفت از علم است. همیشه وقت را قیمت می داند. بیشتر می آموزد. از سبق استادان بهره می بردارد. به آن نظر است که علم و دانش و چهره هر انسان نور و ضیا می بخشد و کوشانه اش را منور می سازد. دلبستگی و قدم قطعی و استوار در پیراهی دانش اندازی اش بود که بارها سزاوار جایزه آزمون های ولایتی و جمهوریوی و غالب المپیادهای فنی تا دوره های نهایی گردید. آگاه شدیم که شما عضو وابسته اکادمی خرد علم ها گردیدید. لطفاً میگفتید که این آزمون چگونه گذشت و با کدام رساله علمی شما در این آزمون اشتراک نمودید؟ بله، وقتی که انسان نزد خود مقصد میگذارد البته مقصدهای او عملی میگردند. در دور اول گیمنازی یکی ناحیه باباجان غفورов گذشت. در آنجا بسیار رقیبان بودند، اما موضوع انتخاب کرده من پیشگیری بیماری های گوش و گلو و بینی. در مثال بیماری های فرینگیت و تنزیلیت و متاتنزیلیت. از بیماری یک گلو سر می شود بیماری های گرده، دل، مغز سر و غیره ها. برای همین ما باید بیشتر گلوی خودمان را، گوش، گلو و بینی را احتیاط کرده نگذاریم که در همین هوای گرم ها آب خنک یا یگان شیرینی بلند استعمال کرده باشیم. من بسیار خرسندم که شاگردم عبدالحلیمزاده گلناره خان جای نمایان را اشغال کرده. عضو دائمی اکادمی علم ها گشته است. بیمارخانه رفته، در آنجا اشتراک کردیم، اپراتسیون اشتراک کردم و اجازت دادن. ما همون کارما یکته کرده، سانی خلاصه آمده کار علم ما را سر کردیم. دختر خود را آزاد کرد. در آن وقتی که ما در بیمارخانه بودیم، همش را به چشم خود دیده است، همش را به خوبی درک کرده، بیان کرده. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 از جمله مؤسسه های کلانترین تعلیمی در ناحیه باباجان غفورов می باشد. از جمله برای خوانش گلناره که ختم کننده این دبستان است بی تاثیر نماند. نیرو بخشید. مثل دیگر هم مکتبیانش بهر کامیابی در علم و دانش تلاش بیشتر نمود و در قطار بهترین های مؤسسه تعلیمی جای گرفت. گلناره بانو، شما با آموزش زبانهای خارجی بسیار میل و رغبت زیاد دارید. لطفاً میگفتید که با کدام راه یا اصولها از پی آموزش هستید؟ وقتهای خالیگیم با زبان روسی و انگلیسی مشغول می شوند و در مرکز زبان آموزی ویلیام شکسپیر زبان انگلیسی را می آموزم و خوشبختانه امروز با دو زبان، با زبان روسی و انگلیسی آزادانه صحبت می کنم. عین حال می خواهم درباره مادر یک دو سخنی کنم. I love my mother. She is dear very to me. سرور جوان و کاردان تعلیمگاه نعمت جان عمرov در صحبت از دست آورد و موفقیت شاگردان افتخاری مکتب در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی یادآور گردیده این همه را از فراهم بودن امکانیت‌های معاصر تعلیم و تربیت و راهنمایی آموزگاران با تجربه دبستان می‌داند. گلناره را باشد در قطار بهترین‌های تعلیمگاه نام گرفته از خوانش و دانشش اظهار قناعتمندی می‌کند. تا به امروز 25 نفر خوانندگان ما پیوسته در المپیاده ولایتی
ҷой гирифта дар айни ҳол се нафарашон рохат ба яъне ки иштирок ба олимпиадаи ҷумҳурӣ ҷой гирифтанд. Абдуҳамидзода Гулнора яке аз хонандагони пешсафи мо мебошад, ки бо рафтору кирдораш, бо гуфтораш дар байни чӣ хонандагон, чӣ омӯзгорони муассиса ва инчунин ӯро бо ҳамин иштирокаш дар озмунҳо, дар маҳфилҳо, дар чорабиниҳои чӣ фарҳангиву чӣ сиёсӣ ҳама ӯро мешиносанд ва ӯ гирандаи стипендии президентӣ ҳам мебошад. дар бисёр озмунҳо шумо аллакай иштирок намудед ва сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ҳам гардидаед. Мегуфтед, ки будан лаҳзаҳое, ки ноком шудед ва рӯҳафтода гардидед. Барои минбаъд ба даст овардани ғолибият шумо аз болои худ чӣ гуна корбарӣ намудед? ман дар олимпиадаҳои лучшая словарная работа, спеллинг бee, луғатдони беҳтарин, иншои беҳтарин, катбонуи беҳтарин, хомаи зарин ва ғайраҳо иштирок намудаам. ҳолатҳое буд, ки дастовард аз они ман нашуд. ин барои ман як дарсе буд. аз ин хулоса мебарорад, ки баъд аз рӯҳафтода шудан одам хулоса мебарорад, ки ягон чизаш камӣ буд, ягон чизро аз худ накард. баъд аз рӯҳафтода шудан ман сар кардам ба маълумоти бештар. вақте ки ман дар ҳамин академияи хурди илмҳо иштирок кардам, на танҳо аз омӯзгоронам тавсия гирифтам ва ба пеши табибон рафтам, дар ҷарроҳиҳои гуногун иштирок варзида ба худам маълумоти зиёдтар гирифтам. асрори фанни биологияро бошад, Гулнора дар машғулияти иловагии маҳфили дӯстдорони биология аз омӯзгори ботаҷриба Маҳфуза Зоид ва дақиқтару амиқтар аз худ менамояд. дар маҳфил дӯстдорони ин фан ҷамъ омада бо истифодаи ашёву лавозимоти хониш, таркиб, сохт ва намуди биологии олами набототу ҳайвонотро возеҳтар меомӯзанд. ба хотири ҳамаҷиҳата омода гардидани хонандагон ба озмуну олимпиадаҳо маҳфил бештар бо забони русӣ сурат мегирад. бемориҳои ҳанҷараи гуногун буда онҳо ба миқдори зиёд тақсим мешаванд, яъне ки бемориҳои фарингит, танзилит, метатанзилит, метафарингит ва ғайраҳо. он хонандаоне ки соҳиби лаёқати зиёд дорад, бо онҳо мо кор мекунем. махс мо бо забони русӣ ба онҳо мефаҳмонам, ки дар оянда онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд, дар он ҷо азият накашанд. аз барои ҳамин ман барои онҳо бо забони русӣ дарс меомӯзам. бачаҳо бисёр китобҳои адабиётҳои иловагии биологӣ доранд. мо асосан бо онҳо кор мекунем. Абдуҳамидзода Гулнора яке аз талабаҳои пешсаф мебошад ва ӯ иштирокчии фаъоли академияи хурди илмҳо ва якчанд олимпиадаҳо мебошад ва айни ҳол бошад гирандаи стипендияи президентӣ мебошад дар соли таҳсили 2022 ва 2023. мо коллективи синфи 11Г хело ифтихор мекунем, ки бо чунин толибаи пешсафу фаъол якҷоя таҳсил мекунем. Гулнора Боно, мехостам назари шуморо дар мавриди саводи молиявӣ фаҳмида бошам. маблағҳои аз озмун ба дастовардаи худро ба харидани китоб сарф кардам, ба харидани лавозимотҳои мактабона сарф кардам ва қисми дигарашро дар бонк ҳамчун пасандоз ба суратҳисоби худ гузоштам. машғулияти фанни химия низ барои Гулнораи табиатдӯст хеле писанд аст. ҳамеша кӯшиш мекунад бештар омӯзаду бештар донад ва аз олами табиат огоҳии ҳаматарафа дошта бошад. ҳамин аст, ки бо тамоми вуҷуд ва эҳсосот ба дарс омода мешавад. дар дарси амалӣ низ фаъол аст. бо раҳнамои омӯзгораш тарзи дурусти ҳосилшавии моддаро аз дигар модда аз худ мекунад. صنعتی افزایش اگر بالای محلول اشغالدار بریزیم در نتیجه نمک حاصل می شود، باز محیط نیترانی می شود و رنگ محلول از سری نو سفید می شود. مادر مقدسترین موجوداتی روی زمین از زندگی از هستی مادران آغاز می یابد. در وصف قیمت و بزرگی مادر شما چی نظر دارید؟ در نظر گلناره مادر کیست و
барояш чигуна қимат ва ё арзише дорад? воқеан модарон офтоби зиндагиянд. модар фариштае ки болу пар надорад. модар шахсе ки барои мо ҷону ҷигар мебошад. такягоҳи мо модар аст. модар, гоҳо гиристӣ, гоҳо хандидӣ, гоҳо ранҷидӣ, гоҳо шод будӣ, аммо ҳаргиз аз ман хаста набудӣ. хеле мехоҳам ки каме ба ту монанд бошам. маҳфили рӯзгордорӣ дар муассиса хеле хуб ба роҳ монда шуда бо самар амал мекунад. гулдухтарони дабистон аз омӯзгори соҳибтаҷриба манзура қайюмова тарзи дурусти омода намудани таомҳои миллӣ, хӯришу кулчақанд ва аз меваҳои тару тозаи маҳаллӣ омоданамои шарбатро меомӯзанд. гулнораи соҳибҳунар аллакай аз иҷрои амалҳои кадбонугӣ ба хубӣ мебарояд. дар фосилаи начандон зиёд хӯришу таомҳои милливу аврупоиро омода мекунад. онҳо намудҳои зиёди шириниро тайёр карда метавонанд ва ҳамчунин хӯрокҳои миллӣ ба монанди самбуса ки хеле намудҳои гуногун дорад, хӯрокҳои миллии худамон ба монанди оши палав, кичири, шавламошак ва ҳамчунин тунукчашӯрборо низ тайёр мекунанд. гулдухтаракони ман ки онҳо хатмкунандаи муассиса мебошанд, аз онҳо дар оянда як кадбонии беҳтарин пайдо мешавад. китобхона макони дӯстдоштаи гулнораи ширинсухану дурандеш аст. хондани китобро василаи беҳтарини истифодаи вақт мешуморад. аз ин хотир зуд ба китобхонаи мактаб омада бештар аз осори адибони ҷаҳон мутолиа мекунад. дониш ба дониш зам ва ҷаҳонбиниашро фарох менамояд. ба он назар аст ки дониш ҳамеша суд медиҳад ва барояш дар лаҳзаҳои муҳим чун ҷавшан ба кор меояду равшангари роҳи ояндааш мегардад. шоми торики баҳору боғҳои пурсукут андалеби шарқ мехонад. ба гӯши ӯ суруд нашнавад гул чаҳчаҳи ӯро, наяфзояд тараб, мехӯрад алвонҷ бепарвою месозад ғанаб. қариб ҳар рӯз дар анамин китобхонаи мо пас аз дарс омада китобҳои адабиёти ҷаҳонро пурсон мешаванд ва ман кӯшиш мекунам ки ба он духтарак кӯмаки худро расонда китоби дилхоҳашро дарёфт карда ӯро қаноатманд намоям. дар чорабиниҳои берун аз синфӣ ва озмунҳо фаъол ҳаст. мегуфтед ки оянда пешаи кадом касб буданро шумо орзу доред? баъд аз хатми муассиса ба донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино дохил шуда дар оянда духтури асабшинос шуда ба халқу ватани худ хизмат намоям. бо он ки илм хонаро бино мекунад, ҳунар онро зиннат мебахшад. гулнораи закиву доно мудом аз пайи илму дониш заҳмат мекашад. барои мунаввар гардидани бинои ояндааш кӯшишу талошҳо менамояд. боварӣ дорем ки албатта умедҳояш сабзу пурбор мегарданд.